yɛde aseda ɛne kampe yɛde ma udin no so nkuto ne onyame ona efiri santrim nyame wako agyen onokwarfo nyame yɛkasa aseda enka udin ayeyi enka otena bia enuonyam enka udin enenwre papa omaya ba yeso no wa asemo abrinyam omaya srose kasa na ye aso biti odofo kasa na ye kra de biti kasa nkonkobafo betena wogum na dey be show di enuonyam odwumadi ase when you serve with Jesus Christ name amen and the enwre so ayem de bebre se nyame amame akwanya se memra na yenche nyame asem no nyame no na abrenya na me cancel red no asem me na se and enwre me na se and trust sama medina so akasa ye 2 Timothy na me pese meto enum obrofo mu ansa na me de asem de reading number I'll say fight the good fight with all thy might. Christ is the strength and Christ the right. Lay hold on life and it shall be thy joy and crown eternally. Oh, lay hold on life and it shall be thy joy and crown eternally. Fight the good fight with all thy might. Christ is the strength and Christ the right. Lay hold on life and it shall be thy joy and crown eternally. Amen. And me ask one person the man anyway making kind of 2 Timothy chapter 1 or chapter 2 verses 1 through 13. Or say, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to others, trustworthy people who will be able to pass them on to others. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers do not get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them, and athletes cannot win the prize unless they follow the rule. And hard-working farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor. Think about what I am saying. The Lord will help you understand all these things. Always remember that Jesus Christ, a descendant of King David, was raised from the dead. This is the good news I preach. And because I preach this good news, I am suffering and have been chained like a criminal. But the word of God cannot be chained. So I am willing to endure anything if it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those God has chosen. This is a trustworthy saying. If you die with him, he will also live with him. If we endure hardship, we will reign with him. If we deny him, he will not deny us. If we are unfaithful, he remains faithful, for he cannot deny who he is. Amen. Bro, say why we don't give up. Name tria yem pa ba. Name tria me ene asema meka no. Name tria me num ye say pa ba e wo Kristo akwantua mu. Me pese na Timothy na Paul ka che Timothy ene no. Ye fato ye ho so. Na ye gina sa asemu so. We ade a na Timothy nyankopon nam ne boni Paul so che Timothy say ese adom enyame edi ajewo adom na wuti adom nsama enu tu be hu Christ o kra no agye nkwa no nyame edi afam so mo wate se meye den me kire
na me pese me ba Timothy so sa akyerɛkyerɛ mu no de ma enuanom a omunyanti nyame asem ase iye fa mo ye no kwarefo a wotim so de asem mo a ombesum kroje no mo so ma de o ma kyerɛ enuanom emra ye wo mu ye adesua mre ese ye admre ne de su nyame asem onyame asem kuto na so gina so a wetimi edi ako edi nkunim so wontimi fo wo ho de ani bi ma ne ye etan say ye give it up ne gina nyame asem so ne ye asem ye fom num ye ne asem ye fom ne ma osefo no kwan e ma ne tutu nsem gu ya so a enu kuto ne nyame nkunim de be ya me num de ede Enusina Paul catch Timothy say, near what is a church no Christo na offering David asini no ye no sorry ye the answer so sorry na owo entimi ni so no sa a church way and na me Christ me Paul enutina me de efiase na me ni wu nyame asema me ka no eni say ye ni wu nyame asema abrini adri yeti ama say ye kenkan ye nna so emudie mu ye nna so no kware mu ye nna so okronkron ye mu na say ye sua no ye mfa ma enuanom a omunyanti nyame asema ase enuanom nyame de adom bi ahyem no mie no nsa adom na ode ma ye no enye edwuma bi na no mie ye di nya yo ode kyai ye nkwa ye mfa sika anto obiara amfa ma nyame na adom no ode bam no mie no onum adumu and amayen na semunti ase na dumu ntina amamnu mienu enne yetimti nyame asemase ana sese yetise obi kan kropo a nyame amaya kra etina yoposo ochire nase enuanom abrin na me batro me balance so ya me pese me hye yinkura se yen kan nyame asem yen be asem no se na Timothy na Paul chen se be nyame asem chire omumunnim enye se wa wo hu nyame asem no nko wa kame asem na mo ho no wo nyame hu nkronkron adane di a kire no mesro se no nyame ma wo tiase a wo so che ma nkrofo hu se enkwaje no eho mo biara Christ wo no bu ye no me wo amani pa hofo pe obehu ma wiase nyara enti enuanom bi no tisum kabi mu se na make ba na make say Ghana nipa aye nifrafo yesusifo omo sisi omo so aye nifrafo Ghana omo di nkonya echi omo di miracles enfri nyame enuanom miracles Ghana fo di echi no me feel say ye kromon ma adwuma ni hon wo say adwuma endo so ntina obia fa etidase bra no omo ne kura so no de kɔ so okope ayi nkonya enuanom emra ye omu ye mrebone minum ye nu ese akodro sonko se be sui nyame asem no ne ye che nyame asem no ye fa trosem ne ye tida ne ye sua nyame nkronkron na ekyerɛkyerɛ ye enye woni die bia bi wakosko bia duro ni mo nkronkron no ye okyerɛkyerɛfo Jesus Christ e call say se me kwa mesmo nkronkron no kwarfo no madede aba kyerɛkyerɛ mu ni masem enuanom si esre nyame nkronkron so onum wo ayen no nche nasem na ode asem ode bekyeye ode kyeye ma nya nasem munti ase enye osuko bia wakwa na so degree bia kura na e ma onya sai asem munti ase o eye nkronkron na dom no na ode so e mo ti nyame asem ase enenwei Paul e ka Timothy say for nyame asem no ma enuanom bidum why enuanom say yetinye me asem say na eni say kam hye ye nkwaye ho ye mpase no on fa ye ma enuanom bidum enuanom ye mrem na nyame asem kuto no betime ma gina ho akosi ewieye ye mo mpa say ye ma ewie pa onu na asem ye fa ye kenkan a ye suro ho konkron say owu ye obo no ma na asem no ntiase owu ye obo no ma asem de emu ntiase ne nya asem yefo ne nya asem tiefo awiefufu na mo na nyame asem ba ne yetim say na yensum ne nya asem yefo enuanom ye wo mre bia mre wo mu ye mre bone me ka say mre wo mu no bia asumdwimre me ka no madadawo ye wo wieye mre mu na de bibre ekoso wo asasi so arom ebia yeti America na ye hu nkese but so okọ Ghana e no hu say nipa ayira awe manum odu Ghana no hu say nipa ma ayira say ko dwoto yayira esanse ye mpe nyame asem enkenkan ehun na nyame asem eka kire ye mpa adesua ye mpa se hwe nyame asem ne hu na hu kronkron pese o kire ye
Near your penguin, a confoy, you can't pass a mistake, near Shakot, near Botai, near say a D4, and no china, Nipamedi. A sense of almost pepper, instant gravitation, the pepper, and there is micro food. On person but classic. No, what thing, and yes, as some abdrum don. There be up 5 seconds, no, I be nice, no, di. Yamia some so disa, as unyam not snack as some who now some who buffers on children, no, but so who. A sense of trust him say, Yamia some not can then look high. As soon as some more, as some not, Yamia some as soon be a new, a cania, a more quamu shrine. A more quamu a may soon be a new, but the brain in Adajima Yahoo. Even though your criminal, Yami Adum, your Maya, tell you what me a Juma Aye. A told me a Juma is so main hanum, edgy attention from Yamia some. Or be on Mam so to what triple, or so or yet a deal of fear. Just why not be your fear you answer when Yami Adajam and Yami Assam. And Yanum, and made and then you were a mouth. Now would be an aqua who not a chance of walk. Nyame adom so ye nsuseye na adom brem de wo eni so prim wakoma oti nyame afa eni so prim wakoma eso akun ko se wieye ene ye ka otimoti no o se eso okun akopa no de ekosi wieye enuanom ye me boyen kokko ene de wala yesu se ye nyame asem hihia yen ye nyame asem ye ni nyame asem ho ye nkenka atworosem no ne esre ho konkro so obo ye me ntina asem na se onu mo yen no nchira yen sounds on a teacher, the greatest teacher, a Holy Spirit. On oba otu bu wadwin tiasem em ho si hu nyame asem bi obose ochire on omo afutuo nyame asem emo afutuo se wo bi na enya obie trostem na ese nyame akasa se giro ni mo no kasa enuanom ye wo mmemu a ese ye nyame asem eben ye ben nyame asem ye nyamre nyame asem no ye kura asem mu die mu ye fa asem ye asem ye fo enuanom so o Bible mu a hu na trostem ne kan so close Bible no Bible da chef so a na ebia kwesi adan kwa na se ukere bi ko asore a webu mu a wo da da okra nyeme bibre wo trust mu nyema ema yenkrahye wo nyame mu ema yeni da so wo nyame mu ema ya hoto so wo nyame mu ema yeni je wo nyame mu ema ya hoto ema ede ya saba obi won ma wo kwa tete bi mu wo ha kwadanda mu hey o se ni da ba ye hwe no ena edi den hwe ne chire mpia no ma nya ya resa even bo hu wo kan sam for say osuma nasema no be san yare so one kan nyame asem wetin say nasem ena be san yare wetin say nyame asem na etimi so yare osuma asem no say kwa no kosam na ba wo yare kosam bo ni yare one kan nyame asem wetin hu sa promise wo nyame asem hu ne biara da so one kan nyame asem na ubetuma so onu woni da so onu wo ho odin onu wodin nara so one kan nyame asem na ubetuma hu so betuma obon I say dua si nsuo ho a esuna ba woni mremu besem go hu enuanom si atu trosem no ni ankan trosem no ni anya asem yefo a ye hu ne nyame ewo de ma menum ye no so wo kan edi sam etire ba ko ejem yensam a o se inshira ni nyo be kan nyame asem yi o shira so be kan nasem nyame asem obon nasem ho ban obi nyame asem no obon ho ban yo wo ni nyame asem wo mu a nyame tun mo ho ban enyame ka che odwan nyame asem no hwe yenhwe se na nyame me pese bi ende day me chiwa adwumba bibi so hwe se Mary bebunu na ofie na Gabriel pie de so na oka asem no na Mary se ma asibi ese ka ma asem ne horom na asem ne timbe ye Christ e da Mary yem na Mary tim go no Mary ji asem no oji nyame asem no na oji asem no e no nyinsa asem no e na asem be ye Christ e man be wuji minum nyinu nkwa enuanom se yenyi hu se nyame asem ba na no na ne ye kasa minya eno ola iso a hu se nyame asem na ema nkwa eni Christ oba nanti yemu eni Christ oba bu wuji minum nyinu nkwa asem no oso kwati asem no ntumi bibi man ne yie se minum nyinu kwati nyame asem a ye ntumi bibi man ne yie o se marriage asem no not me wa asem no na asem betimi wuji minum nkwa na asem ne etimi ye ya adin nara
enuanom se kata asem so ni ankan asem no na yenya asem yefo a menua nyame nyam bebo nyame kwaje bebo nyame asomdwe bebo so wo person hu nyame asomdwe no mo nyam kwaje a bu asem na kan asem no kan asem na asem yefo men kan say newspaper bi no kan yo na kan say hu nyame na jira oni no kasa so fa cho so na o kan na kasa nyame en instructive on no kasa enuanom nyame asem no nyame bibrom dada yen chira yen atuyemfo kenya yen ama ye hu se ye ni fi asem so a ye ni bi agira enuanom ewiye mrem na ewe me so be kaye abrini mbala so be kaye se yemfa asem no nyenya asem yefo enuanom enkwa awasem. There's life in the word of God. Oh nyame asem no tiase se de ka Hebrews chapter 4 verse 12 no o se nyame asem sekanufo nu se de ka Isaiah o se nyame asem no ma ensanko just se be ye se asomam se me ye we ho enuanom nyame asem ba on chan na nwre fa asem no ka asem no ku akopon ko se wiye ma asem no a watie na nwre se eso be asem no na asem no en aye enkwa no so asem kwagensem mu so san kwagensem na nwre na men ka se yate abre na ka se o yate abre fa asem no na asem nkwa wom wo be so udi nkwa eni wiye a also on deny ho so wo no me deny nyame a ono nyame ntimi deny ho on ntimi deny ho it says on no kwarfo enuanom no kwarfo na afrem no mienu wiye mre mu o se yenna horom ema na asem no yenna no kwarmo ya asem no enuanom ye mre bonimu emre be se ye mre bom awiye mre emre bonne enye ni jemre mu eye mre bonimu ne nam enuanom ebinu oje na emfata ye ton ye krade mo osefo no ye panima enne awiase nema enne ye hu a na atwabuko no enna nipa de ye hu atoso enne ye kra am osefo se onfo maye enuanom enye bra ye pe wiase nemo na ese kondo asem se o promise say eternal life and odo person odo ma minum ye no wiase man sa doti we sa doti nyame edressa okra no sa doti be jam honom ye kwa sa doti we ndi echi enuanom yentina sema huhun na nyame ahumugu yemu nebe ya akrati asefo yentina sema sa huhun nkura esense wiase na mu akonda de na atwemu rekọ wiase na mu afefa de na atwemu kọ ende huhu ya o kire se atwemu enkaka yemma ne enka styles ende eba se o atwemu oh well last year oh well na kabaketwa ensatie no honom ene de ensa hujo na honom enuanom onyame empase etrasema hunam duai ompase minu mi etrasema bedue hunde ne entrasema yankra ye kra na eba ko gya nanim atangu ko nya nanim no hunam nko bio no kra na anunti minu mi eti ase no okra ne be free mu na sa doti we apro asase mu efise doti no de boy ye doti mu de sa asa akọ no kra de eba ko gya nanim enu na be bu akonta enuanom yensum nyame ye wewe mre mu yemfa yakumina yemfa yadwinara yemfa nso atiasfo nyame enenwre Paul say on fa say o chase mu on fa so o chase mu ni wu nyame asem ho ni hu obeka asem no no o chire ti mo say oh for pass it on to mo met na ka asem pa no enuanom nyame ednasem me se me fa me na enwre say yenso na asem no mu die mu yenso na asem no yenya na asem defo yenya asem tiefo wiefufo na mu na asem kom ne ye na asem kom say ka Hosea say embe be ba na enye aduane kom ne be de na mom nyame asem kom ne be de na sambre mu ne enne ya ma wiase efre ni ya ma wiase edede ye edada ye enne ya tu trosem ni mu enne ya mfa trosem na nka trosem ne nya na trosem epe enuanom emre du sem nu mienu ibe jida awo trosem kuto mu ye be pa ye chi ama wiase na wiase e afọ ne ye be ji efu free wiase mu ne tna fa asem no ne ye asem nefo enu kuto ne ni onyam ebe menu miru de
enu kuta na nkwa abotire no odbema ye esanse so wo tumrika only one person dey win that prize no obi anya gold medal enuanom ye tumrika say ye ko receive gold medal wo Nyankopon chen ese tumrika pa no ne nya that prize no nyame de maye no eye eternal prize enye temporary one eye eternal one enuanom ye nku oh nyentumi kapano enko se ewieye enukuto na sa nkunim abotire no odbema me ye yinara wala yesu odu osusu nyame onhira nasem so na nwure na ne yate ye oyesese ohun konkon enkakaye ni nyina so ni fa yede ye fa mo ebra we na osusu nyame na nwure so onam so di emayi no la yesu ono osusu nyame enhira nasem ma yesu da amen. And anyway, ye be bompaye. Asem no refree Yehovah. Asem no refree Yehovah. Jiasem no ready now benyankwa. Oh, jiasem no ready now benyankwa. Oh, jiasem no ready now benyankwa. Oh, asem no refree Yehovah. Yehovah, yeah, asem no refree Yehovah. Oh, asem no refree Yehovah. Jiasem no ready now benyankwa. Enyame ye beda nyame ase won nsem a enanwure yate wola yesu enanwure onu nyame ye beda na sese onu abu kwan adom kwan amaye se pa ye magina sem enanwure empaibo ye ne wrade ene na ginkwa pa enanwure so apa ma ye da wase plaku biem wrade na ye na ode abro mma me nyame enwure se be gi wasem no enukuto na enkwago me nyame enanwure papa ye kasa aseda enkawudi ye kasa ye enkawudi don shiri papa plaku biem asema papa eye ni second for nu what sound their brain what some me me eba ensan ko Jesus rade Jesus na wo pese eye wa abrabo mu no papa on brace enye wa abrabo mu no enu kuto no papa yesro say don boaje na ni ati ye wasem yefo ye nya asem atifo yefifo na mmom yefo asem no anantimu ye mo wasem ye na se kan ye kwa mu han mi nyame ye da wase odumfo ye yi wa je show de nuanyam ye kanfo ye okese yes so say wo me kra me na enwure a na de asram enka be de mon ye de ye na ye de mon odumfo ye da wase na enwure ye yi wa je show de nuanyam say na enwure so papa wo be sra yen wo do asem a ye de abra yen na se enka udi aye ye enka udi enhira enka udi enuanyam enka udi ye da wase odumfo ye yi wa ye mobumfo nyame enhira na mo udi no so ye da wase e wo Jesus Christ mu and de wase da bro na enwure. Amen. Epacho say subscribe to this channel. Subscribe it. Na hit it. Bell notification no. We are now I like it. Now we comment ewo. Nyankopon hyira wo.